Naša Vojvodina je multietnička, multikonfesionalna i multikulturalna autonomna pokrajina. Morala bi biti ponovo i demokratska. Bogatstvo tih razlika se vekovima međusobno prepliću i dopunjavaju i oni su naša najveća vrednost. Izabrani predsjednik Demokratske stranke, gospodin Branislav Lečić, izneo je naš novi program u 3 tačke, ali mi ne bismo bili iz Vojvodine kad ne bismo imali makar jednu stavku više. Istina, naše teme o kojima ćemo tek voditi debatu i raspravu u pokrajinskom odboru su u svemu kompatibilne sa već iznatim programom, a mi smo ih pobrojali sledećim redom. Pod 1. Očuvanje i razvijanje najvećih vojvođanskih vrednosti kao što su demokratija, multietničnost, multikonfesionalnost i multikulturalnost i socijalna pravda. Pod 2. Inicijativa skupštinama za promenu izbornog sistema u pokrajini i lokalu, takozvanog personalizovanog proporcionalnog izbornog sistema, koji će omogućiti pravedniji raspodelu poslaničkih i odborničkih mandata, po teritorijalnom principu kako bi se izbeglo da polovinu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine čine poslanici iz jednog grada. Time bismo osim ravnomerne teritorijalne zastupljenosti dobili i realnije prikazanu volju birača prema svojim političkim predstavnicima. Pod 3. Insistiranje na donošenju novog zakona o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine, kao i na konačnom usvajanju zakona o finansiranju Vojvodine. Vojvodina, pod 4, kao evropska regija, treba da bude primer i glavni pokretač ubrzanog procesa ulaska Srbije u Evropsku uniju. Demokratska stranka je svakako najjači garant da će Srbija bez kalkulacija i predomišljanja postati članica Evropske unije. Uprkos neprijateljima, poslednjih nekoliko nedelja kao ptica crveno-zlatnih boja, lečimo sopstvene rane i još jednom dokazujemo sopstvenu političku besmrtnost. A sve ovo rečeno će biti najbolja potvrda ispunjenja naših stremljenja i očekivanja građana i građanki Republike Srbije. Hvala vam i živeli.